following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis. We're back and sa bali man nga live streaming na po ta nagintop na inte wifi na dito computer ko so nga ni-reset ko apo pasensyan, and this time we have 8 langinan ta take it na sa nga 30 dan. Okay nga rod, for your request and dedication apo, please feel free nga i-drop kada ito'y messages dito'y YouTube. Can dito'y personal messages me, and the number to dial 0905-808-1259. Dagita po timabalin nyo nga pag-reach outan no kay chumet nga kablaawan dagitay kakabagyan nyo nga naggraduar kiti nakapasa iti board exams bueno dagitay kumpil ag fiesta whatever event apo nga mabalin nyo pang kablaawan. Ayan, once again 0905-808-1259. Kat pakibasa lang po sir kung na dito Sir June para sa nalalapit na Father's Day. Salamat po at mapagpalang araw ng linggo sa inyo at sa ating lahat na mga tagapakinig mo from Luzon, Velasco. Ayan, happy Sunday and God bless everyone from Alona, Tabalbag. Yes, pagitaman nga message. Aha, and napaya awamutan so and Benilda, hello mga idol Sir June and Handsome JM watching from Doha, Qatar. Yan, inulit na natin siyempre napukaw mutan. And to all members of Children of Mary Dita Ramon, thank you so much pa iti outstanding performance at agenti choir tayo. Yan, sabi ko matakanayon nga kasta karegta iti pa nag-celebrate tayo iti misa. Nga rod, awan pa ni JM. Okay, you wanna do? Hanapin na songs nga requested. Sabon, ayan, sabon kanugayam kat request dahil. So nga, padaso man tatang sabunan. Okay, napayatin sabon. Napukaw pa sa balimanin kamuman. Okay, sabon as requested. Sabunti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablabutap tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas ganasay unay ti ag sabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon apay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon apay dayti kibong sabay kirkir pusiken pusuol sabon apay toy baro kung sabay selang sakto itumutong nagganas tiyak ligos agay ayam iti sabon aglalong no iyaradong ipababa ipangat
sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti obrat, no kastoy nga agdi gusat, tay sabon ti pagay-ayamat, tang amin nagpagpagalisan, paturay kong aglablabutab, tay galis na nagkamay mayat, sabay apiras sabay ramas, agay ayam sabon na kagandanas, ganasig unay ti agsabon, amin nga abot ko ken likaon, sabon akpay daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun, sabon akpay daytoy kibong, sabay kirkir pusiken pusong, sabon akpay tuy barukong, sabay sen lang sakto itumudong, nagganas tiyak digos, agay ayam iti sabon, aglalon no iyaratong, ipababa ipangatong, o sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyak tigos, lutay sabon iigus-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot, nagganas na iapros-apros, aglalunno peke-pekel, kadagiti mas masel, agket kang akaslaag sugel ganas ti sabon na kamay bayat, ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. At dati panawagan dito isang wanan ta, baka no put-put no nga ta deta. As of, Chief, okay lang ba itong panawagan dito? Okay, basaan ta nga rod. Okay nga rod, kung na dito may isang panawagan, nawawala daw po ang isang brown envelope na naglalaman ng original na photocopy. Original at photocopy ng OR at CR ng tricycle. At deed of sale. Yes. Kung sakaling matagpuan po at napulot, ay mangyaring pakikontak ang nananawagan na si Danica Ana Castaneda ng Porxiete Rizal sa mga sumusunod na numero 0995-104-9267 or 0968-246-0890. Ang nasabing brown envelope na po ay pinaniniwala ang nahulog sa kahabaan ng Rizal Highway at San Andres, Santiago City. Pinaniniwalaan lang, subalit maaaring hindi ka panipaniwala. Hanta mabaling ang balit. Ano kasta? Anyway, yeah. Kasi asino man na po din nakakita, iti brown envelope. No, apay nga brown, ti awag na hamid nga brown. Ano? Light mo de jay. Cream. Light brown? Cream, something like that. Oh. No, apay ta brown ko na. Ti brown ka sa balik kulay na, sa chocolate. Tika di. Anyway. Dark brown. Aha, brown envelope nga talaga ti awag naman. Okay, wow. Nga either diretso mo ti mang tad ti sonata balong.
Kinit dayak iti kanikit, imbisem nakasamsampi. Victoria tinagan ko kinunana. Inarin ko ni Victoria itinabayak. No pa'y kastan tibanag na inanusa. Ket timteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko. When naganas tunggal aldaw aglabas, tunggal adda ni Victoria iti denna. Ngem balas ti amin amalas, inangaunag ni gasa, ibidinteng ti maysa pasama. Idi na panak nagpasyar ijay balayda, ni tatang na ti indak nakasarita. Ay pero pasensyahan, taawanin ni Victoria na itaray day ate akaroba. Pau parayag. Chikas. Sirti. Nasakit tinagem ko itinapasama. Kaya't napanag naginom iti ara. Tigasat ko sinang sangitak, kaawanin ti liwliwak ni Victoria. Kaya't awanin iti denna. Naglabas ti aldaw bulan ken tawen, nadamag kuha ni Victoria simbang peten. Dagus ko sinarungkaran, mailiwag unay ken kuanan. Ngem addamit ti ubing nga kadungwanan. Ket ti tati nagpatenggan daytoy kanta, ti istorya may panggep ken aya. Tanag sublin ti liwliwak ni Victoria sinombliana. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. That's it. Sing Ah. sir mata ano. Aha, matungpal ang kasagbayan na data kabsat nilda. Agyaman kami pa iti panangiburay mo, iti ayat mo kada kami. Thank you so much for that orange thing, Team Mayab Manen. And Richard Santiago kunana, magandang hapon po mga idol. Shoutout po kay Rose Santiago, John Mark Santiago at sa lahat po ng mga taga-Purok 3, Camp Aquino, Paldate Season, Pangasinan. Have a good Sunday po. Kay Barangay Captain Sunny Lacsinto. Aha, na mga pangaldaw yung karuba pare kasi nga po ng Babylon from Agbanawag Tabo. Ayan. Babylon, Uncle Berting, Sir Mata. Sir Mata. Ay, kahit unahin tayo Sir Mata. Okay. Phone notification. What is this phone notification? Call. You have a missed call. Okay, damdama po. Di pa nagtawag right after this space. By the meantime, sagutan tayo manikab sa Nilda nga mananimaan ti ubrana siguro di
amo, nukas ito yung oras kaya pa nag-uubra. And of course, we love you also, Kabsat Nilda. Kantua malipatan, usok ti kinayawam, oray no kaanuman, sa dinuman adumanunam. Adun na papalasan, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akas ken ka ti kinapintas. Anaka ay ayo, ada ay ganday takalid mo, aglalo no ipaludip mo, tama-tama kas bitwin ko, ilaeng idaw dawat ko, baring mo agsarak kanto, oray laeng nuda kulap mo, inak malamano. Adda kan na sisilmatak, rugyat met tendegara pa, akas tayada katuidenak, di ka kumana palubusan, siyak met natatay panawam, oray tumanen asuliyam, irak sa kuwa na tunday. Anaka ay ayo, ada ay ganday takalid mo, aglalo no ipaludip mo, tama-tama kas bitwin ko, ilaeng idaw dawat ko, baring no agsarak kanto, uray laeng no dakulap mo, inak malamano. Kalpanag may maisak, adda kan na sisilmatak, rugyat met tendegara paap, akas tayada katuidenak, di ka kumana palubusan, siyak naglatatay panawam, oray tumanen asuliyam, irak sa kuwa na tunday. Kalpanag may maisak, adda kan na sisilmatak, rugyat met tendegara paap, akas tayada katuidenak, di ka kumana palubusan, siyak naglatatay panawam, uray tumanen asuliyam, irak sa kuwa na tunday. Okay, that's it. The song goes to Kabsat Nilda. Ayan. And
Meljo De Corpus, good morning po from Russia to all of you, lalo na lang po sa inyong dalawa ni June and Manong JM. Baliktad. Manong June and JM, parikas nga po ng kusilapan ka. Ayan, thank you ko na naman ikabsat Nilda. And, ano pwede kita itong mga request balong? Kaya mo kantaan doon, Uncle Berting, di ba? Nalpas sa Sister Sirmatan. Uncle Berting, dengar na po para kita itatatan. Parabang nuagriin, apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itnuangin. Nadagat niyang kalbarting, nataripato iti ringon, paguldanan naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaw daw lata sumalog, uray makasinit pa'y itipudot. Nakarot kadulata, uray adasa gubanit na, at pasturluang tipan nagkainanana. Kastani ang kalbarting, sala sumangpat no ti maleman, kati kayat narumang ay panagyagen. Nalpas tiraraan, agbirok manti panggadanan, alatiro tandanin panagaapiten. Nga mapay tanaliday, taabagam nalupay, iti na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampakit di nakiinuman, ngem ko na sumulit akuntong next scrapping. Sumaruno ang panagtatalon, rap kan sikagat ni maton, doble pa'y presyo matenti at bono. Awang pa'y katila ng regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isalan taltalon. Ket dinansan masakan, tadi makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasarna, balse dito'y balse dita, ngem nalako ng tay may sanga hektare. One, kasta na yung Berting, sala sumangpat no ti maleman, anyan arigat, di matlaro mang ayen. Adan ako ko ni Uncle Berting, isubayan agpapagatasen, tiro madlawalong makayen. At damay sa amalem, nakitag ni Uncle Berting, nakatugaw akap-kape nakamuleng-leng. Awanen iti matalong, inaamin analakon, awan pa'y ketken kuwan at mang taripato. Nagsaya aba, wrong timing na talaga. Parabang ninagriin, napanagugot iti kamutin, idi sumangpat si maribukag ni Uncle Berting. Dagitian na, agraman apo ko na, nagranada, anapan bilisita. Dakol nagbaliwan, dagitian na, iti kinagagat, imaladakan kuwano. At ang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat ubrana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti maleman, pindaan at anak na apasyahen. Nalako nanting dagdagana, tao'y nagpaadal na, ngem itang mansyonin iti balay na. Sikangay kaaruba, among kag-isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin, katatay nga anak na, agsubalit ay kumbamit kang kuwana. Agsubalit ay kumbamit kang kuwana.
time now is 1 o'clock. Ayan, alauna impunto ti malam, kat agsubli kami nga rod with more songs and more surprises. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Enjoy the following amenities: private pool with KTV room, wash area. Nakakabiglang pagkakataon. Biglang tapos na pala ang patalastas. When rod, abo ka arwag. Subsublit kita pagayam yung sa with you, katropang June and katropang JM. Dito lang apon numero 1 ng programa. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Exciting nga talaga. Tamad na iti panawan nga kumabla kayo iti panagtawag yung babaan iti numero 0905-808-1259 nga rod. Tumawag kayo na po kadagiti pangablaaw yo. Dagiti miss calls at night. And Atan, we have our first
caller. Hello, good afternoon. Hello, Karuba. Yes. Narisat nga daw nga maninyo, Karuba. Aldaw nga malam, ulawan na kami. Aldaw no malam. O, di ba matlawag, Karuba? O, sige. Matlawag kayo man, itinaragsangal daw yo. Matlawag man, ni mother ko nga utra dita singkinten. Matlawag man, kay kanakak na ni Rian me, si Armo. Matlawag man, ni manang kumakes nga kato kitibanay. Kentay katwana nga baruna, ni GM. Kentay katsa na Karuba. Pero agad sa mata? Matay man, Adda ka man dayag ko. Kantay ni Idol GM paso nga. Sige. Thank you. Sa balin samot. Mabalin yung sonata? Nana kanyam dati madlaw ko laeng. Tunggal tumawag kay Sikati. Sikang tumalat sa mumbat. Mabalin yung sonata? Di na balik kasi nan. Kita'y lablabitin naan. Basta may baga natin kaya na. Napeto eh. Okay. Ay, picture mo. Ay, kwadeta, screen saver. Screen saver. Photos, na photos. Okay, once again, good afternoon to kitay na nga bak dirabi apo iti raffle ni apo Boss Rems. Yan. Congratulations. At sa mga hindi nanalo katulad ng mga nakapulang sombrero diyan, better luck next time. Uray, panalo naman siya sa paggamit ng kanyang nanalo si kay Katropang Giro 500. 500 worth of tawag doon turbo dietary. Kaya lang hindi ko alam kung paano niya gagamitin. Ipapagamit niya. Oy, mas na-opera ka na sa throat, hindi pwede ang nakaturbo. Okay nga Rod, dahil napakabait ang aming boss. Yes, of course. Bigyan natin siya ng awitin para sa kanya naman. Although hindi siya nakikinig kasi nasa Oy, malay mo na ka-monitor yun. Siguro. Hindi mo lang alam. Di lang natin alam. Okay, para kay Boss Rems ang awitin na to. Mula sa idol ko yun si Boss Rems. Wow. Sapatos pa lang. Hindi ko siya idol. Hindi ko siya kakayahin pagdating sa sapatos. Hindi. Agor ka wala naman dito. Nasa ano siguro? Saan ko kaya nilagay iyon man dong giatay. Baka sa bago. Paul Kennedy Kablayan, idol pa siya man kay Miko Galera ken amang tan inang na nakaturog agyaman. Wala. Baka doon sa ano bago. Dito man sa Joet. Joet. Sa Joet ko ayan, siya. Oh. Sa Joet, ayan. Para sa inyo dyan, sa Bisaya. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong akong nga ana may uban. Magsayaw gyud taday. Nilagi ko kayo wa ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog? Irog-irog itawang nga rigyutay. Pahalo ka ko day. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong akong nga ana may uban. Pahalo ka gyud taday. Nilagi ko kayo wa ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog? Irog-irog itawang nga rigyutay. Kanindot kahak ni mong musayaw day. Mura ka og hanlulukay day. Panimo wala gi ko'y gusto. Ay ka nang imong sinayawan kinaraan. Kanindot kahak ni mong musayaw day. Mura ka og hanlulukay
Sayaw ako day, sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko, Ngano ako nga na may uban. magsayaw gyud taday. Di lagi ko kaya wa ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog, irog-irog intang nga radyo tay. Irog-irog, sipog-sipog, irog-irog intang nga radyo tay. Irog-irog, sipog-sipog. irog-irog intang nga radyo tay. Imasan kapsa. Kuna naman ni JP Ramos. Yes, taga nagpintas nga talaga, mat. So nga nagustuhanan mi. Anyway, few of those Visayan song apong sumiksikat nationally, internationally. Nationally, yan. Gapo kada kitay Visayan singer nga uri Adda apo di Manila or sa bali nga bansa ay ket sa bali nga di pa arti lubong kan kansyonen dalata. Yan tahamang nga mapuko ti Bisaya di US di kadi. Bisaya. Okay, as performed by Marcelito Pomoy. Ayan. Kablaawam man karuba ni Bianca Gaile Pabro ken Lenlen Tumaneng. Pakikan tayo man day happy birthday ken Lenlen Idol. Pa-request ko kutong titaltalon. It's me, Novi. Thank you, Idol. Wan, naibag nga Domingo yung kuya, kablag man dahin ang kantatang ko, kidaw naman. Hindi may isang sunatang nga napawluan, at da akong biyag ko. Thank you kuya from Monolith Yes. Avenue. Isumala ang ti request na tayo na karuba nga sikalata ti kaya nga pakantaan. Okay. Happy birthday once again to Bianca Gaile Pabro. Ayan. From and Lenlen Tomaning. Happy birthday! Kani Lenlen. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Matig pating gadet ang happy birthday. Dire-diretso. Okay, Adda akong biyag ko. Adda akon. Okay, para kada kita ay imadayo. Tayo ni Idol June. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat nga sakit nga ikikita. Di na talikodan ko na semday taduadwam. Nyakay nga ron. Agpalawag akman. Ano Idol daw, John. Tiki na puno na tunggal kasalay mo. Siyak ta'y di makain na. Amog nga ti gustuan ada at tasibay mo. Kaaglala'ilokin ka. Adut na kurang tauray laing nusurat di kan masubalitan. Ngimdit niya kaya't asawen nga awan ka ito'y nakin kurang at lat panawin. No isut pa kunaan adikan ay ayaten. Dayto'y natilag-lagi pen di ka kuman sinuglianan. Diyan kuman nagpapakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan.
Abot na kuranga tauray laeng nusurat di kan masubalitan hindi na kaya asawen nga awan ka ito'y nakin kurang aklat panawin no isut pa ko na adikan ay ayaten daytoy metilag lagi pen di ka kuman sinobliana diyan kuman at pagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan diyan kuman nagpapakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Ada man yung request ni Gabs at Alice nga iso na laeng ti makamu. Kana. Kunana dito eh. Hati na makaisip ano to dumata kaputa na lawa iti library na i-request na mo lata dagi amu na nga kantan. Nga amu na mga hanta amu dagi ti kastoy. It was almost like a song kunana. Oh, is highly requested for the listening pleasure of all the listeners coming from the Department of Education, Culture and Sports Region 2. Ichage. Okay, we have another caller. Okay, pasensyan Kabsat, Alice, pero kita ilang common. Okay. Hello? Hello, Sir John. Yes, tatay. Tatay, biglang nga naging tatay. Kuyang! Sir John and JM, good afternoon. Kapawag ka man iti napudot nga malam. Yunita, XSM radio station. Sir Jem, kung ablawa kon, John, and Jem. Una-una kablawang ka tinagasat naparabor nga malam titunggal may sakata kayo na awan lapas na. Na nakingayon nga duwa. Yan ni Perdiabilino, San Olanggedo, and Mili Lagmaynasyon, Chloe Bono, Castillo, and Dagitay Apok from Vizcaya, Asian Milibid, San Levin, and Raquel Lebed and Severino Lebed from Vizcaya, then kastamat ni pareng Camilos Joko, Candidos Joko, Mila Beliar and Carla Gaon, Lolita Kakayan, and Elsie Valdez, and also Johnny Asuncion and Roger Nolasco. Kablawang kayo, iti nagasat kan naparabor nga aldaw, itunggal may sagata kayo. Kada kayo aming napadang agdengdengag kang runana dito yung Barangay Rizal, Sir John and JM. Dahil sa grupo isak mantikang ta nga sagot ko man nga kita paggraduar nga oray no mamartagdan ket nakapaggraduar da. Wow. Alawin oray mamartagdan nga kanta. Tagay. Okay. Thank you. Thank you, Sir John and Jen. Okay. Thank Okay, you. Lolo Pedro. Okay. Lolo ha, kung tan na ka deta. Hanapin nga masapol ti turbo ko na. Ay. Oo. Amam na nyo ti masapol na. Ana. Atay insurance. Ayan, tagay uray na nakapaggraduar iti anaken ko na ni Kuyang Pedro may sa kadagiti na singed apo nga pagayam iti FD di deta ang mabalin nga haan nga tumawag iso na tila so ti makadomingo ta buong family apo pati di Vizcaya si didingeg da may isang type of bonding da nga every Sunday. Ni Sean May. Oo, anak ko na.
Hello, Tatay Pedro. Love from Solano, Nueva Vizcaya. Yes. Haan ko pa namit, dagita ubing, nitatan na laang dinamit ko, pero kasla makita ka nakabarbara iti langan-langan da. Kahit ko na request na kano DJ tagay. Pero iti mariri na, kita tanga panawenen, kahit sabalen. Iti agraduaren, dagiti kanayin nga mabartek, dagiti anak, kanayin da nga nabarte. Kayan. Iso nga kaaduan, apo nga disgrasya nga makit-kita wenong wasbasa tayo di pagawarnak ang mga radyo ket puro ubing ta nabartek damo nagmanmaneho. Ayan. Mapangkano ni BBM DJ Quirino. Ano na ading Monalin Avenue. Yes, ket oray sa Jikawayan ko na. madi nga nag-text iso nga nagpasugno da kanyan hantama mapanon ko na. Mga gini BBM. Hantama mapanon oray ta di naman bagbaga nga umay wisuna. So fine. Nung amman talang kuma di pantak kumamo at nung nagpakada. Okay. Ano request na tagay, tagay. Nayaw awantan patila. Mamati dan tukit di. Ayan. Partuk ako. Ayan, tagay. Agor kata, ayan, dahil tagay ito. Ayan, apo. Tagay, alipay pare tagay. Okay. Alawan mamartek ako, di malam may uminom ako. Uray tanal paskun tiyubrakon, natari patukon jay taltalon. Alawan mamartek ako, darwam ako nga outside di kulambon. Uray no bagi mong takukuamon, narwa makamat maturog balkon. Ngem uray no bangking pagnakon, jakpay amon diayan ko alubong. Di la amon no apay tukul titingad ko tada, nangiwat abaket ko. Tagay alipay pare tagay kayak pay ta makabigbigak pay. Tagay pangikat ko itinay, takas na may awanan sarsarbit jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay ta makakansyon at pay. Tagay ipapaskot tamagay, tani bakit sermon na di at sarday. Ngemuray no mamartek ako, nakaturpos met dagiti anak ko. May salang iti parikot ko, tay dakkalang iwat ni bakit ko. Tay taggapo amamartek ka, tay dimpanang sarsardeng agputputa. Madilaw mo amin ka, madilaw mo iso nga arak lang dikat na bartong nga roder. Tagay alipay pare tagay kaya pay ta makabibigak pay. Tagay pangikat ko itiliday, takas lamet awanan sarsarbig jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay ta makakansyon at pay. Tagay ipapaskot tamagay, tani bakit sermon na di at sarday.
pa-shout out man Lods. Shout out man Lods. Ito yung Acosta, Patak City, Ilocos Norte. Wow. Guys, kumantay, Uncle Berting. Lods, nalpas na tayo. EJ. Uncle Berting. EJ Alberto pa shoutout man Lodge. J. Acosta ba? Ay, nalpas natin. Shout out watching from Egypt is Dennis Pasqua. Wow, Egypt. Electronic kwadeta nga ta. Nga pagluganan. Happy Sunday, katropang June and Jem. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, God bless you always. Salamat from Julian Lopez. Okay, tatay agmis-miss call tatay manirimaan kami kumangkansyon. Mabalin nyo dito mawag apo. Tatay ngamin, siyempre kumangkansyon kami. Di na kayo nga ma-accommodate. Ayan, so nga tata, it's your turn. Kini 2086. Nagmayat na. Agpapugtuta, 200 pesos. Yan, dati yan. Hangko amuati kanta pero keket ko ngamin. Padasin taman ipapugto dito ay for 200 pesos. All you have to do, i-chat nyo lang po, i-text nyo lang. Iti-title na Jisunata with your name, age, and address and send it to 0905-808-1259. Apok sintonado ak dito ilaunay pero Anata ba? sintonado ak pero padasin talatan. Okay. Once again, the number apo nga i-chat nyo 0905-808-1259. What is the title of this piece? Peace. Usahay magadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigugmahay nganong damguhon ko ikaw damguhon sa akong kangaw. Something like that. Usahay magamay ako nganong nabuhi ko nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo Nagatasim mong bata. Kita man. Usahay magamay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan Pangato gayam. nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo kami muda. Dan? Aduda. Ayan. Marami man sumagot. Cebuano song daw yan, Cebuano song. Yeah, something like that. Nganong gitiaw-tiawan ang bugma ko kanimo da nganong gitiaw-tiawan ang bugma ko kanimo da. Okay, just may trial ako talagang hamik ang kansyonin. For the sake of name the tune. Yan. Ngarod, iti nangabak, orayan nyo, taba kasi kayon. Tumawag kami. Dahito yan, iti tawag. No nagring, I get bagay yung nila. The first answer.
It's ringing now. Ay, malasa nagdingdingig Oo, nakikinig talaga. Good afternoon! Pinagsengan din po. Yes, ano pong pangalan nila? Joy Alcaraz po. Joy Alcaraz. Ayan. The title of the song is Usahay. 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 Ayan. Kumablao ka nga raw doon. Shout out po sa mga taga-Nabuan. Ay, taga Nabuan. Ay, taga Nabuan. Oh. Opo. Di mo babatiin yung mga taga-Naga. Nagasikan. Nagasikan. Okay, congratulations. Ang pangalan ay? Crisel Joy Alcaraz. Alcaraz. Okay. Gcash or regular load? Gcash po. Itong number na ito? Opo. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Congratulations po. Thank you Okay po. Ayan, may sa kadagiti most controversial nga barangay itatang agda maabot ita barangay Nabuan gabo day napasamak nga insidente dita. Ketiga po na apo padanom laeng kastan. Kinagpa na? Kanya tagbat paltug. As in ka F, capital F, faltug yan. Faltug. Apo kakwalaeng data padanom. Kay GM ki inalaandak ti taltalon, di pinatagtagari. Taltalon ang padanom ha, taltalon. Okay. Ngarod, apo, manatiling nakatutok sa ating programa at kami po ay hihigop lang ng kape at pagdakay babalik po. Ayan, pagkalipas ng ilang paalala. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706. Nagbabalik ang inyong abang lingkod. Mga abang lingkod, I should say. Of course, with katropang June and katropang JM. Dito lang po numero ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Ayan. And kalkalbas apo, iti-name the tune. A Piece from Luz Loreto apo. Day kinansyon ko. Originally done by Luz Loreto. Ayan. And the song called Usahay. Ayan. So, once again, congratulations. Iti nangabak. Apo kat katabiru ko pa itinagan na ulit. Ayan, Giselle Joy Alcaraz of Barangay Nabuan, Santiago City. 30 years old. She's 30. Yan. Sino pa naman ang hindi nakakaalam sa usahay? Kadi, kaslamo datay naranyag abulan yung family na wanti Ilocano folk songs na kita. Apo nga known nationally. Yan. Folk songs na kita. Ado, dito nga folk song no agbasa ka iti Philippine literature ay dagiti introduce nga kanta iti na dumadu maapong rehiyon dito i Pilipinas adama DJ
ating kupong singsing, dijay kapangpangan, at dapat dijay Pangasinan, nalipata mo ito, dijay Pangasinan. Anyway, that's it. So, folk song that nalakalaan nga pugtuan. And watching from isa sa Cebuano song ko na Kinilian Bermudez di Cebu. Hello Karuba, request amanti ayaten ka kan para kay anak ko nga ni Sheila ti pa nag-birthday na no bigat 36 nan. Ken para kini lakay ko nga 1 year death anniversary na no June 13. Wait ko request ko sir from Norma Bermudez to. Okay. Ayan, and we have another caller on the line. Maybe now. Good afternoon. Hello, good afternoon, Karoba. Yes, Karuba, good afternoon. Kumusta tiko-tiko-tiki bulbulong dito, Karoba? Ay, medyo nasaya at ag-fiesta kami. Yan. Ay, dito ikit na kuti-kuti, Karoba. Makatudtudo manen. Ay, ka nasaya at sa dino ka titipa, Aryo. Kaya dito aglipay niya ni Karoba. Haan, baka no nagbakasyon ka, DJ ko, na buwan. Kasi di ka di. Ada aklat ti aglipay, Karoba. Okay nga rod, kumablao ka na, kapsat. Sakay nga kumablawak, siya ni Carol, gamay from Quirino Cabin. Kablawak man dagiti gagayem ko, ni Kuya Pedro Libed, ni Eliboy de la Cruz, ni Ate Neng Andres, ni Tita Lilia Ordonez, awamit ni Elvin. Then, amin latan nga friends ko nga awan labas ng Karuba. Thank you. Ana. Boli-boli. Boli-boli. Oh, sige. Boli-boli. Tiraan ang makata. Thank you. Okay. God bless, Karuba. God bless too, and thank you so much for calling. Boli-boli. Buli ka no, mutten. Apo sa baliwan na mutten ti letranan. Buli. Kuna na di dyan, Huli. W-H-O-L-L-Y. Huli. Buli. Boli-boli. Lalakalaan dito para kinigyan Mark. Iso nga tiraman na balong. Para kanya matoy, Carl Gamay. 1, 2, 3, 4. Bule-bule! Here we come! Watch it now! Watch it out! Getcha! Getcha! Turbo! Ini chip! Ini bustan! Mighty tongue-hearted, upon the face you saw, had 2 big horns and a woolly jaw. Bule-bule. 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 Mighty tongue-hearted, Baliktad! let's not take our chance. Let's not be all seven. Come and learn to dance. Bule-bule. 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 Hindi kan naman nakatumar ngamin. Mighty tongue-hearted, that's the thing to do. You're just someone really to pull the wool with you. Bule-bule. 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 Hello, Karuba.
nako na dita. Agregas na man, di ayaten ka. Yes, napasag detan nga in Yebkas ni Kabsat nga Liam Bermudez ket isuna da tipo nga urayak ko nana Orayak, sir. Wan urayak ko nana. Jay kabubutang tanuhaan na nga mauray. Lumati yung kantaan, iburais ko amin, digiti kaldero, kas kada kasirol ti balay mi. Nako, delikado deta. Iso nga patganta man lang inan. And kusilapan ka, weno ay ayatan ka gaya. Ay ayatan ka. Okay nga rod, para kada kay dita Cebu. Ay ayaten ka inggan at pagbiyak Nagawan signal na tayo. dinto na maling dinto manasana no bye-bye anak laksiden tuy ayat tungpal kumpul liday kinadaksang gasan ay ayaten ka nga ipang pangruna dintuket ang sanday nga ika idumduman nugulipanak ket siya tiranggasan banak kuntun patay anak kalkaldaay. We acknowledge the arrival of the First Lady, Miss Althea Ronda de la Cruz. Who won the 500 Just, yeah, pesos? 200 Ay, pesos 200 pesos. last night. 300 sa pekiti. Malalaman mamaya. Ay ayaten ka inggan at palbiyan dinto mamaling dinto manasanas no bye-bye anak laksiden tuy ayan tungpal kumpul liday kinadaksang gasan ay ayaten ka nga ipang pangrunan dintuket aksargay nga ingka idumduman nugulipan na ket siya tiranggasan banak kuntun patay anak kalkaldaay banak kuntun patay anak kalkaldaay. Nag-pick up kaya? Ngaro. Panakairan na. Nagpunto pa. Panakairan na mo to. Tatay, so yaab to kan tatig ab. Oh my God. There's a lot of things apong I consider tayo when we are singing. Bigla kang agtilmon, digay maibusang ka iti breath. Aha, Take that up, happens. agsuyaap. Aji suyaab no live performance actually get sa ang kamang agsuyaab ngam ito iyami kami nabukat yep-yepeng kami ti kinalamiis iti aircon iso nga no medyo insanggirmon apo ore akang kanta ka agsuyaab ka.
si kabalong ang kapay nakasara kiti agsusuyaab. Ni Chief, abo kasta unay, basta no nagsuyaab tayo babain, abo. Turbo! Iso nga si kasumarak kamot tanti agsusuyaaban balang. Okay, ngarad. Kanya ti... Nirabi ingag suyab kasi ay. Aan lang apa ti parbango. Apaw? Sa bali pa nagsuyab dati parbango. Manalbuog. Manarpa aga. Apo, sa bali man. Dennis Pascua para kasi man karoba dya. Di ka malipatan para kiti amin nga padag nga OFW. Okay. Apay nga tata dita malipatan. Ano di dita malipatan? Anong kanta di jay? Di ka malipatan. Baka pang natayan aja, di ba? Di kantong malipatan. No. Made? Kasano ti Sabali, manglipat? Baka no ilaw lawag mo man kapsa. Di ka malipatan ko naman. Baka di kan tumalipatan. Wan. Sir, guys ko man gapot Facebook. Thank you. Watching from Taiwan. Sorry for that, please. Tayo lang kwati kankansyun may long distance. Actually, ado ti kansyon. Iti FDD ngem si Camila ang mo timang kansyon. Ipakansyon mo dagiti kantami sa bali nga performance sa dapat amo. Okay, may sabi nga sunata po. Dandani manen po matalastasan. Para dito abo California. Porterville, California. Diyak maawa, ti ipapanaw mo. Diyak maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti agturong lugar na adayo. Diyak maigtur, ti naunday at siyempo. Iti kaawan mo, biyag ko ti matang ko. Tanong ko malang mabaling, agsadag ta baro kong mo. Tapnon riknaek, barak pambateng mo. Di ka kumayat ko ang dwa-dwa. Iti kinapod mo, panagaya ko kim ka. Ayat sumangkat ka kumang tama iliwag ko na ikan ka. Diyak maawa, ti ipapanaw mo. Diyak maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti agturong lugar nga adayo. Di ka kumayat ko abang dwa-dwa. Iti kinapod no, panagaya ko ken ka. Ayat ko sumangkat ka kumang tama iniwag ko na iken ka. Di ka kumayat ko amang dwa-dwa. Iti kinapod no, panagaya ko ken ka. Ayat sumangkat ka kumang tama iniwag ko na iken ka. Sukatan nyo latan, Sir Ure anyang nga balsen. Ure balse, latatan? Nung ay balse ni Tatang. Ure balse, latatan? Dati, latatan. Balse ni Tatang nga, ilatan. Nade, balse ni Tatang medyo love song kasi yan eh. Tikaya na siguro kita naragsak. Okay, ini ka ni Kabsa Nilda na yung one night stand. Ayan. Para kiti managsuya ang one night stand ka no. Okay, ngarod, may sabi nga sunata. Ngarod, kaputa balse ko nam. Dati parking ka, Julie, magtanong.
as well as kini Kabsat Nilda who loves this piece so much. Dito ka na nang request iti. Sipot pa'y di damdamo nga ingka masalpak kas ka man latay dalayap nga nangasam kaniyak kasaginaw biyag ko mantay kayarigak no di kan mapurus patay pagtungpala an-anuem tapintas mo nga ing-inguten unay di met umanayasan kwam nurang tengi patay agayat kaitan takasat sa diwaang pay yan tangay at tuyak nga at tarigagay. Sipot pa'y di damdamo nga ingka masalpak kas ka man natay dalayap nga nangalsam kaniyak kasaginaw biyag ko mantay karigak no di kan mapurus patay pagtungpala an-anuem tapintas mo nga ing-ingutem unay di met umanaya sa likwam nudang tenni patay agayat kaitan takasat sa diwa ampay yan tangay at tuyak nga agtarigagay anwen tapintas mo nga ing-ingutem unay di met umanaya sa likwam nudang tenni patay agayat kaitan takasat sa diwa ampay yan tangay at tuyak nga agtarigagay yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Okay, kunana dito ni Tolentino Prince PJ idol pa request man ti Victor nalpastat tayo neta Victoria. And Julie B. magtanong, salamat for that piece. Ayan, she requested for a balse. And that is. Okay. Ayan, ingga natatakan kahit paborito pa lang ni Kabsat Nilda de Leon. And, nagando text message. Okay, naging si Mali Apo nga napagkasatan. Tita Auti Awang. Request ko man, ni Victoria, nalpasta tayo ni Victoria. Okay, si mong patpay ni ading novice Aldo. Usahay ko na bet she's late. Yeah. Usahay. Nagado pimog to. Lisa Kiss, Linang Abel, lagi talagang pumupugto ti sunatan. Ay, siguro nalain, dagito yung agpugto itikwamo at future. Nalain nga agpugto. Yan, okay. Ayan, para kay man karuba, dita din nam. And pa-shoutout, watching from Aliaga, Bambang, Nueva Vizcaya from Indie Films 1990s. Indie Films? When 1990s, iti nagan na. Okay, Indie Films. We are also indie performers, indie recording artists. Yan, alas 2 nga na po iti oras tayo, kakabsat, katropa. Katropa. Ano di kaya nasa 1? Ano alas 2? Anya, di kaya nasa 1. Kaya nasa 1 pumatalas na tayo manan. Pumatalas na tayo manan. Kaya tayo gamakon na. Inseranan na. Sa balin to kita may bagong isirrik Ano? Inseranan, di patalastas. Ay, patalastas ko na laki din na dayay inusaran ni Chief iti Turbo. Okay nga ro, nagsubli kami with more songs.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec. Okay, naka-queue. Sorry naman for that. Anyway, agsubsubulila ta abol gidi pagayam yo for the last hour of our show, and still with you katropang June and katropang John Mark. Para iti programa na for 1 at da kayo manin di 104.9 XFM San Diego City. Exciting!
Ayan, kat pagyaman namin po, tigiti sponsors me. Of course, on the list, we have Manang Larina Flores of Quebec, Canada. We have also the Rainier's Private Resort at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela. For bookings po, please get in touch with them. Iti Facebook page da, pero kinyo lang iti Rainier's Private Resort. And of course, Manang Lorely Baldoria, Perry and Maricel Totok of California. And we have Kathy and Ronald, Daniel and Liza, and of course, Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. We also have CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ayan. We also have Nilda De Leon. Ayan. Kapsa Charity Lianes. Doon tayo apong agayayat. Kan mga patay kita programa tayo. Thank you so much. And of course, iti main sponsor tayo apo. Nuapay nga dati 104.9 XFM. Agito yung apo ati makagapo. Wait, alail lang. Medyo dayo. Yan, Yes to Health apo. Yan, nga mamangtod apo ti libre nga check-up kan consultation nga masarakan sa jay Alfonso Street, Barangay Centro, Santiago City. Asidag lang apo ti Unison Parking Lot. Ket for your appointments, tumawag lang apo ti 0910-018-7575 nga talaga. 7529. Okay, ulitek. 0910-018-7529 apo. Iti Yes to Health apo ti makin product iti Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee, Santon Herbal Tea. Kaya na di latest apong kapeda apong promote ni Boss Rams at ay Santon Gold Coffee with Gluta and ano de jayan na yun natatayan Gluta and po nalipat ako Gluta and D3 something like dati ako kuan token text ka no J Lodan Lodam. Okay, di may isa apo nga nangabak iti last week nga hami nga nalodan. Nagpari na impact na nagpari na. Kasapo hamet nga kang kanain ket attentive kami kada kitay nangabak no dumangamin no handa nga in baga nga dagos no papanan na jikas minukwa ano damagi mita dita simungbat apo malipatan minton. Yan. At least ayan kadapay lang dita. And haming pagtalikutan no makita mi DJ nauding message da birbiro kami no ka. Okay, para kada kita napipintas nga tao ito yung lubong. Gana sa nabiyag no si kaabing tay maboy-boya dagos sa mabang aran kaunggan day tuirik na nga binta-pintas mo awan pang padaag isot mang kayaw day tuy marik-rik na day nga is-isem mo ay pudno amakabiyan kasla alinuno takalid mo akurso na takuntis mo kasla porsela na pangyari sikat sabong murmuray day tuwi matak nagpintas kan mo ading aglalo no sikat unis-isen nagpintas kan mo ading ipatay ko taapak pingin nga isen. Sa nabiyag no si kaading ay mabuy-buya dagos ang mapang
sa nga is-isem mo ay puno ang makabiyag. Kaslalin mo takalid mo ako rusunahan. Takutis mo kasla porselan at pangyaring sikat sa mo murmuray na ituin matag. Nagpintas kan o ating aglanong sikat umis-isem. Nagpintas kan o ating ipatay ko taapang ningisem. Nagpintas kan o ating aglanong sikat umis-isem. Nagpintas kan o ating ipatay ko taapang ningisem. Hello po, Karuba watching from Italia. Na imbagal daw, awan labas na. From Edith Ancheta. At katropang Tessie Remio Guzman, good afternoon mga katropa. Hello katropang Jonah JM. Happy Sunday po sa inyong dalawa. Pa-shoutout sa family Remio Guzman ng Barangay 2, Jones, Isabela, sa lahat ng nakatutok at nakikinig sa inyong programa watching from Dublin, Ireland. Thank you and congratulations last night. Panalo din siya ng 100 Gcash. Ayan, Gcash. Gcash. Ayan. Gcash. Okay, wag mo ipapaalala kay Chief dahil wala siya nakuha. Ako din, wala akong nakuha. Kasi hindi ka naman, nanood ka ng Pedro Pindoco, Mandong. Pedro Pindoco. Oo, nanood ka kasi hindi mo pinarioritize man. Sumali Hindi man. ko naman alam na yun pala ang ginagawa mo kagabi. Na naka-headset ka. Naka-headset man. Nanonood din ako ng Pedro Pindoco pero naka-headset ako dong. Oo. Okay, pa-shoutout man idol. Nga ijay... Kunawa, Bambang. Ayan. DJ Pansiteria. Wow, Pansiteria. Okay, anapay. And... Omoton. Okay, sorry Prince PJ with that Sika song. Anapay ito kijay request. Martir Apuso. Yan. Omot. Lapa. Victoria. Nita din kusilapang ka. La 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 pamba. Malaglag ko ni Kwadita ni Sir nga ano. Ni Sir nga. Sige, patayo. MLGOO tayo. Well. Bamba. Ano na? Memorize na siya. Para bamba, si necesito una poca de gracia, una poca de gracia para me arriba y arriba y arriba, ay arriba y arriba, something like that. Ay, ang mamaya nga nauso dito, di high school lang talagang nagsikat labamba di title na DJ movie and nagmayat launay ti tinartaray na yan. It's a mumatan kita Italian Mexican movie. It's a Mexican film actually. Labamba. Okay. Ngimang ko na buya ta syempre ubing ang kaya nang orod buya ti kasjay nga style iti ko pelikula. Agad ti buya imumit iti kiti The Karate Kid. Rambo gijay. Ngino da kita labamba dita kada sabasabali pa jay ko tun ti talon kung ay idol pa request man. Okay, from Novi Saldo. Pasensya di jay aming kang kantaan. Kanta ni Mamang Pulis. Until I Found You nga rod kumpadre nga paulit-ulit ming request ko na niya Kabsat Alicia Keys. Wait, Until I Found You, we can do that. And si ka ading Novi, agiji pang ubing, pang kabataan, mabaling nga tirain ni Amma ka nga dita si ka. Okay, nga rod, ati man titirain taman balong nga rod. Request ni Kabsat Alicia. Until I Find You. Okay. Pero request na. Georgia, run me out and
said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you felt I caught you. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Chilo, chilo, chilo. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Chilo. Chilo. Aji berhenti sinilas mau. Ah, yeah. Brandy chinelas. Okay. Forget it. Kapunta para sapatos mo na ibang panggag mo manan dito Maday. step ingon. Nakita ka aja yung gamin nga ron eh. Wan, hangka unay nga na parayag aktualita hangka nga dinuming ko nga gumatang ti sapatos. Okay, maday mata. Kitaan talang tunod ng to asawa mo no makagatang ka pa iti sapatos mo iti lasot ti makatawa. Amom nagrigat. Ayaw. Oo. Katanga mo si Pichino, por kanya naman sila, ano ba? Sumbrek pa lang di kwarto yo apo makigtutan si asin nun tuman ti daksang gasat nga masawam. Makita na iti kinaato ti pares iti sapatos. Sapatos. Talagang kawan. Okay nga Roda. Ana nga ta iti request ni ating Novi Ayata matito mo makanta DJ. Nag-request si Heaven Knows it Orange and Lemons but then we already did this one. Kaya't idol pahabol man pag-greet ni Lola Perla Marcos nga naggapo simbaan. Happy Sunday po. Thank you. Yan. Lola Perla Marcos from Novi Saldo of PPDO. Ibagam laeng no balasang kapay ading Novi tani barumo dati kaabay gudtoy. Somehow you can be easily connected because he also from LG Ramon. Ano ti kaya mga kansunin? Ni Jan Mark nagbibiro kisunata para kengkan ating Novi Uraya mati man Ano yan? kay ket ko ti panagkansam ito eh. Ladies and gentlemen, the one and only John Mark Pastor. There was nothing to say the day she left. I just filled the suitcase full of regrets. I held a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Whoa, just like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start. Fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tool can
can cure any fool's dreams are falling apart, fixing a broken heart. No, I don't understand what I'm going through. There must be a plan that led me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness easy to bear. You really know where to start, fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool's dreams are falling apart, fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I'll forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start, fixing a broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool's dreams are falling apart, fixing a broken heart, fixing a broken heart. Okay, and I was asking no balasang pa ating no bikit kuna na solo parent kuna na may mayat iti solo parent ado iti benefits na iti LGU ada iti libreng bigas. Ano pa'y iso nga ano dumapo kapot ada kami munisipyo may imatanga mi amin iti benefits nga mo awat iti Filipino apo maayo ak makay ayata syempre kapot da binutusa nga presidente nga nangabag da 20 pesos nga apanda ang tawag diyan kanayon nga bangbanggit na dati daw akwat binabatikos nasaan na ang 20 pesos per kilo kung kunada. The thing that you don't know is nagado apo ti